Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hurmatlı görüşçüler. Biz işimizi başladık. Noken. Baktili akabizden uşulat satuğa çıkıp az malumatты bir çetten berебиз tuğanlar. Жақсылап байқап тұрғыла. Линиясы бар. Карабилге барат. Карабилді білесіңер. Оригинал Карабил деп bu Қарасудан шыққан ат та. Қызыл судан. Қарасудың қызыл судан келген. Маалыматты улаң эми bu başынан баштаң эми. Кандай, кантип туылды? Эми, Жантора bu өзүмүн жылкыман чыккан. Кол балада айткан дыйканчылык. Анан буну bir досума саттым эле би. 2 жыл, 3 жыл мурун болду. О, мен бар элем ошондо, билесизби? Ошо досума саткам, өзүм жакын досум бар. Менин атым Бактылек болот, анын аты Актилек. Актилек. Ошого бергем. Ал Кореяда иштей биле албала? О, ал жерде Бишкекте. Бишкекте. Кичине иш баштап, ошо ишине кичине тыйын керек, атты чыгарсаң деп мага неме кылды эле. Эми досум үчүн чыгарам. Анан сатайлы, элге салайлы деп чыгардык. Ат ошо өзүмдүн энеси эле аз деле бар. Атат ошо немеден келген да, Карасуудан келип, мына бизде акалар болот, Кани Акаев деген. Ошонун аты бар эле, чоң күрөң ат. Акел айгыр койгом. 1 жыл өзү койгон, 1 жылдан кийин мен сурап, мен койгом да. Сатып бергенде ака 1 жыл коян десе майыл деп берген да. Ошондо түшкөн кулундар. 2021 туулган. Мо табро ошо 21 басып. Анан бизде да бирөө бар да, Карабилдин баласы. Ал bundan 1 жаш чоң, Эдидеги. Эдидеги. Ал bundan 1 жаш чоң. Бу кийинкиси. Досум эсебинде бу. Бул негизи тарбиясы кандай болду? Улак көрдү, көрө элекпи кандай? Улак көргөн. Көргөн. Кандай? Тоуна жооп берем. Тобу бар. Үйүрүчү? Үйүргө коюлду элек. Коюлбады. Мына. Жашы ошондо канча болуп калат? 2 аси болду. 2 аси, 5 жаш. 5 жаш. Ден соолугу, буту колу Бар таза. Таза. Көшү. Эми ушул жерде секин бастырың. Басыктарын көрсөтөлү. Бул Карабил деп мына Кочкарадада бир улактар реза лидери болгон ушулат. Карабил. Ооба. Майлы сууга дагы сатылды беле? Жок, башка ал. Башкабы? Ал жерде кумаш чага, кумаш торпокко таштаган. Берде тайгадан да улактар. Улар бекелер эми чаап калган аны. Ошо. Ала кайсыл жакта жүрдү? Алабукада жүрүшөт өлдү. Өлдүбү? Мен ошо кыздары бар, ошондо гана кулумда түшкөн да. Ana. Özümü dostuma sattım hele, verdim hele. Demek 5 yaşta. Kavağın gördüңөр. Gözü, kulağı, jağı. Sında olasılar tuğanlar moynu. Üstü tola. Gökürek. Taza? Taza. Takağa turuşu jakşı. Joş. Bütün joş. Kazıkları. Ошол жогору карап секин бастырың арт жагынан. Тугандар келесиңер. Атты көрөсүңөр. Көрүп келишесиңер. Буну ким сатат? Өзү сатабы же? Ben satam. Siz özünüz satıp koyarız. Ооба. Айтқаныңыздай. Gel minip görüp kalsam mına apar az delе tayar. Apar salып көрсө болот. Улактар болса. Ооба. Улак болсо апар салып көрсүн. Telefon номерди айтып коюңуз. Telefon номер 0707 36 21 29. Ушул номерлерге байланышасыңар. WhatsApp var ошонун ичинде. Баасы канчага коюлат? Баасы 500 000 kemi var. 500 000 kemi var. Анан муну жүгөн жакшы жүгөн экен. Манас палбанды жүгөн. Кайсы Манас десеңер, базар коргондо Чкаловда бир Манас деген палбан бар. Мындай колу өтө мындай жакшы тигет. Анан бир суроо калды да дагы. Бул суроону бербесем болбойт. Ону какынын качан өлдү мындай элге өзүңүз айтып коюңчу, менден көбү сурап атат. Как өлгөнүнө 1 жыл булайын деп калды. Эми элге унчукпайлар неме кылаттым эле, бардайлы жүрдүлөр. Видеолор чыгып. Көбү билбейт, Эми айтпадым деле. Былтыр июлда өлгөн да.
Yılın akırın 22'sinde ölgön da esmen ketpeydi. Дағы aka sizin kolunuzdan жақсы аттар шыққанда. Құда ұшы емес құда шүкір. Дағы да шығады. Мейнетті қылың. Эми. Құда қаласа. Жанағы Бұндан бір жақсылық болар. аты бардың аты өлөт, аты жоқтың өзі өлөт дейді ғой. Малға көрінді да. Мына бирок ал қақы менен сорунун барын алған. Ал армансыз алдым мен. Ооба. Ошо менен танылдым да элге. Бақы қақы Бир да. атты өзү. Құда шу жақсы нерсе менен танылдык да. Жаман. Шу. Çalgıla tuğanlar. Biz tartıp görgöz verdik. Süйлöşküle. Aya! Bütürgüle.